Mayam Krumsari to Nirbis Impact News Nei Raj Nongthombam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari Tarik Kuntra Mathu Yasida Aroiba Warois Kui Wari Sanakromatunda NSNIM Amadi Center Wari Sanakromatunda Yana Bakara Porker have home dare Masik Matung Tarakpada final agreement signed Tonadri among the stakeholder state hungi stakeholders sing wari sanagni habi hom sumiam na thodona khangna gadi lere adubu housing maruina kokomi amadi manipur gi koi kongjang chang seliba miam na taliba dimanasi ethnic line da furup naiba mongi solution amada pubirakanu haibasini koi ingna chingna leiba koi oneness amat oina koi khanarabasu saunarabasu adu punna leminari ba oneness ki identity the kahen gada ba furup naiba ethnic line the based of solution pubirakanu no ethnic based solution have dimanam leri hariba demanasi katai phauba tongan ba furup na khundaba adu lamam oibnina hariba idea sidi amna phajai adu hariba idea masi mioi khudimung na furup khudimung subscribe to ba yagadori bra masi yaningadru have gi wahang amadi chaun leri wahang asigi matangda karan ene ko tanga si impact news ki studio links in levi basi joining us tonight on Manung hutna social activist Ramthing Hungyo aham to Ramthing Mutaramokcheri welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Dept College ki Department of Pol Science ki Assistant Professor Dr. Arambam Noni Noni Mutaramokcheri welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Modern College Imphal ki Department of Pol Science ki Political Science ki Associate Professor Thomas Khongshai ni Thomas Mutaramokcheri welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi humaki oina open question oina thamjage but to start with I Ramthing dege dumak lakji Hoji Pogi Oina content Kari Oidorino, final agreement the Kariaudun have a Kang the Bataragasu, Hoji Pogo the Lakpa, Kugi, Hypet Mayam, Kinaba, Tazaba, Arabmanba, Otoposu Yabasi, Kugi, Naga Territorial Council Ama, Lakpayaba, Nadrakapan Naga Cultural Body Ama Lakpaya, we walk from Simadiam Chowna, the Mug, Lenga has center Sumadu Yaudi and the reflect him attack that Yaudi Hashangori, Constitution Matasu, Yaudi the Mashangori, Territorial Council as far as Territorial Council and Naga cultural body are concerned. See, matang daring asi bodo sengdokti to mina dumo lemra madra sai sida anisi yar koi have you apne to hari animak Naga territorial council boiro naga pan Naga cultural body boiro animak ethnic line the base to bado makalgi solution amo oigata banina hari bo solution asi multi ethnic society amo oiba Manipur dadi maduna koi boundary ki integrity kahan daba targa so koi leisure ba socio cultural and administrative koi integrity hagadra oneness hai ado I do da I think pirk dong mali marmadra masi puibir no have gi demand yam kanna hoji khongjang changchal liba ko mena litto riba dum luba movement asida agitation asida demand leri sigi matang sida kari wahum thaminingi koi pluralistic society am khakta koi community am da base to ba adu makal gi solution laktar gadi madun hena charang na tholo en kan bibra kari wahum thamini mesi gi matang sida di ekoi Manipur sida ekoi na koi law raga ekoi na formula Putoga Tauragasu, Adi Yagadavadi Mande, Karimaram Noaraga, Nagagi issue Shidi, Jahika Muk Kanaraga, Naga, have Naga words sitting Naraga Lakravane. Mrs. Sitting Abnina, you know the shoe Naga have still lake. You know the shoe Anpo have the shoe lake. You know the General Secretary Putros and shoe higher. There is a human rights situation in Nagaland. I know Mam's na high grabne aduna Naga haibsidi ekoi hongdokpati ngamada mande aduga mesigi sidi anpo na su Naga gi sida yam kanna support tawraga Naga haibsidi yamna ngangdana leigraba ming name sidi okay muduga ekoi America dasu recognize to be Naga haibdi America gi kino senators Kunmari and Shoitauraga, Prime Indian Prime Minister Shu Naga have a yaw say, but the Naga had a GTP of day. Aduga Kreta Aduga International for Naga support, and the Kwai have a Flemiski support group Nishi, Aduga Forum for Asia Indigenous People's Pack, Hana. Massimayam Sina, Dugangarang Handashu, 42 international organization Nagagi Shida support Tawi, Muduna Messi, peaceful, honorable solution, big the near Hanashu, Garang Hanmakshu Igre. Okay. Other the Nagasha Equinashida Lauraga, Makwin had to change the order of dinner Tereba. Aduga, Equi Nagashina di, Mashuman Kale.
Ram asi Hindu gi ishor ni Ram thon si da Allah thol si hai di yagdro akoi Christian chu Christian Jishu se ai gi ishor ne an le Jishu thon si Ram thon khre si ha adu hai ga yagdro aduna Mutuk di ay di oy daw di mande ano sa kasi kano malay ko kang lu karana tra miu karana ko Manipur da naga ta di Manipur di tongan ba community mayam tai ha badu mada ito sengdong ning bagi uzana sengdong kong mali but ay na hangjari pa wahang dudi uzang chumaw gi undi lakpi dui tasina hay di koi naga boyro kuki boyro maitei pangan boyro koi multi cultural society ama kaklai koi bani na pluralistic society ama ibne uzik pan naga body boyro na traga naga territorial council boyro ethnic line da based over solution se lagta ragadi koi gi Manipur sida amuk ke na tension am langna bagi ai di solution di lai har ga du gi solution post solution du da heng na chawba irang langna bagi maram am oire dra sinu da kari ba Manipur di different ethnic leibne Manipur di Naga hipsu le Naga gi marak tu da 32 ra 31 ra tribes le rabni sub tribe le rabni adu Khongshai sin su le ri Khongshai sin da tongan ba culture tongan le adu ka ma custom su tongan le akoi Naga gi su custom tongan le akoi meti chin naw sin su custom tongan le dana do adu er di madu da akoi na punna hipsu di yagda di ma de maram di akoi Naga sin si di ethnic tongan manina akoi tongan na leijarage akoi state Manipur state ki khaidoga adum le India gi makha adum le ge hamnate khanari se akoi di independent oina leirage akoi Naga sing sidi haina tawne adu hojikti kumthara ge matha kumthara ga hojikti territorial aba piro de adu flag adaga kano hojik constitution piro haina tawnari bine abako from independent to down that hojiki niri se aduna madudi aidi yagda di mandra amduga akoi Naga sing su pulla poina haibdudi kadai da pungdabno haiba question am la ba kadai da kramen pungdabno akoi maitei ga kenosdi economy su tongale social su tongale customary su tongale administration tongale akoi chingin da administration tongana leire everything is so different mudo erti hoji ki Telangana khaidok bukumna Chhattisgarh khaidok bukumna tab khaidok piro na do ondo isam sam me ba tongana khaidok pikro loi khena bani na everything is different adugi angle yang tar ga di mi amaga su everything is different ngasi guess when lengsen bit ba jang homak su amaga loi khena er oza isa mak su oza gi family members sing azu loi khena ramani wakhalon dagi kar digi every individual is different everyone is different community di laira dana every individual different so on the basis of differences akoi khudma tongan laisi har patar ga di ada idu ne koi communal harmony ma har leijer ba equilibrium to kar kadran khanjari si okay mathang jai oza thomas lak sake kari hom ta meaning ethnic line the based of solution lagta raga di masina long lasting solution am oigadra as far as pluralistic society like Manipur is concerned Manipur ki society khakta natane India ki society yengba matamda India si puru khuding mak leiminaraga maru oina Muslim ga Hindu ga aduga ate community mayam leiminaraga maduda India si sabane habesidi masigi ngasi mirol singni wakhallon neba aduna hojiki uzana hairi biba kanoge akoi ichine nau Naga singdi Manipur sidege akoi tongana akoi chargeri tongana chargeri ge sineba asmaina leiminaga khanar basaruk tadi akoi to chatlaga ate si thana maga akoi si chat horaga akoi da dum adale hojarege sigi wakhallo neba aduna ngasai gi uzana panni ba kanoge UN gi Secretary General Brutus Galina haremi ba there is human rights situation in Nagaland mark my words there is human rights violation nataga violation the haidi but situations in Nagaland high adu mana hairi basigi huji ki India da lady ba proper Nagaland state si oina hairi bra nataga na Nagana khundari ba lam khuding ma example huji ki Burma da sulei adu ga kaino da Bangladesh to sulei akoi Manipur da sulei nataga huji ki proper Nagaland lady ba punama ki oina hairi bra nataga specific Nagaland oina hairi ba masigi wafam si ma lei ba aduna magi huji ki wafam si da akoi Manipur si punsi laga Nagaland da amuk chatlu bada aina hygienic ba mana Nagaland da state ki chief minister hanjin oiram yamna kano veteran politician ama oi Asst Jamirna
Hujiki Koina Chatariba, India Sarkar Chatariba agreement city, it should be based on Nagaland, Yes. proper Nagaland state. Haireba. Adu Oirabadi, Hoji Ojana Haibasiga, Kajitan Kit number Librana, Egumota Layaboko. I don't know Hojiki Wahang Dudi. See, multi society, pluralistic society, as the Kamai told on us, ethnic based not an Himinaba Lambi Madu, Shimba Yagadigi, Haibido, Masjid Article 271, C. Sila in Kaleva. I believe Hujiki was an Hari culture Tungali, language Tungali, Aduga, lining the Tungali, Hyper Kuding Maxi Sevgar Tona Bigidamakta, Article 371 C. Shimam Baneva, Masigi Makadala Aga, Koina Hujiki, Manipur Hill Areas Committee, Silapaneva. Aduna Masina, a Kogi, Pulab, Oina Himina Bigilam Bici, Masida lady and a Mutam. Okay, Article 371 season, Haripa, Kenabal Mayamse preserved on protection, Tonobi the Makta already in the Constitution, article upon a 371C for hill people in Manipur, Manipur hill areas, the Riba, Mayam Zingitamata, dedicatedly, Aduma article Hapagal, Constitution protection, Avatare, Pizaragas, the Maglayer, Makani, Maramatuna, Adum Hariba Sagi, problem differences, Mayam, Kano Mayam preserve to be protect the Wamdumadi, Aduna Admag, protect or Habagi, Tauri, Happy Wamdunata, Mirizatu, Ayuza, Nonita lecture of the Hujiki. Lakadori was solution, Karino, Kang the Bataragasu, Manipur, Arunachal Pradesh, Amadi Assam stakeholders in Tanagani Habanina, High River State Homsida Yamkan affect of Dragasu, High River State Homsida Kundariba, Naga population get a Karigomakar toning Pamaki indication Amadimali, Madu Tokmatam to Dako Hujikli, tranquility, equilibrium, Sekara Habagi, Mayamna, Khongshai, Germany, Madu Ton, Bicano, ethnic line the any kind of solutions to Pubirkan have you Duni. Maramduna, Akarigumba, high state homes affect or the Target Tarikun Tama to the probably signed to Tonagalotion gives it Jai. Otherwise, what is Sanagin having Nagaga Tamisinity, something high state homesiki, interest Max Hotragasum, high state homesida, Karadum Yaw area Yawdumali. Maramduna, Madu Europe, the ethnic based when Viganu had a common Hadi Mayam Yoiba, Punamaga, get up with the Pubiro Habi. Khongshai was exactly Madonna, demand Amani, Aduga, Perkaduna, nobody hungry. Otherwise, the ethnic line that Obirakano Habaki demands him, Maram Jai and Kanvibra. Otherwise, was Ramthing to clear cut Tambik Nagasing you in a day, Tongan Labour Palm have a clear cut Wapam say, not only Manipur Miam the Katanatana, Indian Constitution, have that India, Langapum, so low enough time and a time again, I don't hang later, Wapam, Oibanina, Madugi line to the ethnic line to the Perkadra have you often the Nikari of the Hojek akhoi Raj Nongthombam amasung akhoi uncle Ramthing na habi basida uncle Ramthing na kanna pukhatki base akhoi khenai haibisine ba adoga aina hojek mayam da proposition thamjani akhoi mari je hojek si maming si amta I da bida akhoi lambi de lep se ba makha kumtharaga adar mi da hang se ba sire da tangkhul na karam bano kuki na karam bano adoga meite na karam khandok piram haib da in kham moi ngam do mande I think there lies the basic philosophy of our unity aduna ekoi khenai haibase of course political ambition da matang matung na hom khar lakhi chumi tawadabu sacrifice to ba violence ki victim oiba si awaba nang gibse nagaland ka tun de naga ka tun community loi nang ki sigil lam sire ibs masi yam kuira wari mning asing anang wa suna ti hariba aduma sai UN gi ama ko to bi budu so ko jan singdok pi adubo aidi masi nagaland na yam na wagi manipur na wahaude nagane wagi meite na wahaude sigi debate chi changsin da bi da Live wafam di kari ki damakta no sigi ethnic proposition si yadri si hai bisne maru ina khone khangmi na gadaba se cultural unity cultural symbiosis yam leibagi lai harawi wari myam ngang na batai akhoina ui angang ori de hona adregi di akhoina kobru gi matang da origin of civilization gi da hoji community khudi mangna masidagi derive tawna ba akhoi mitei na suwei adai chingmi sing na suwei adai asom na thangjing lom charo kan da thangjing gi laifam se mitei na su lali aduga Kuki Chinau sing su lali sigi overlapping oiba akhoi na masike hage da idea ga territoriality ke overlap dum tor chat le haba khudam maina naga ko ba area amakak sumai le bani ena hairu kan je okhul me ai ya bia okhul ge town sigi ek thoki kan di okhul town di yoram da kuki khunam thing ni wari ba hari ba ai infal la zo de meeting ga tabra pangal ga tabra yeng kan di Bishempur chat piro yari poke phawe bi aduga akhoi hero kendra gi site la riba wifi community adai som na kan da sagol mang amasung khundra pam da riba tangkhul community adai di Bishempur chala kan da sai kabui khun myam leiba chothe khun leiba adai lang thaba la chalo kabui khun thenani adai di oinam da chalo thengna gani chingya singda
tangkhul tabagi adai community kya tabagi sigi mix oiba territory the overlap yamna khoi gi yamna amaga lonsin naraga taba ama leibani masidai sida naga khaktagi natrana kuki khaktagi meijai khaktagi hairak pasi sigi proposition ji yam tin lan bam lakhre kari gi no hadet over the years population ji yam tin movement taweba hojik ching dagi laga tamdale je around 3 lakhs plus ni hairi adu already population yam chawba hill gi population yam chawba percentage ama valley da su leirim ne adu already noise ji hallo haru ya bawa nati adu eragadi ai khoina khana ba yari ji hojik se ethnic ki wafam ji pukhalak pasida ai khoi gi lam ji yam awana nange khoi shing na har ganda akoi larik tamba kya su tamba ngang sing strike tawdana tha hum gu masure khoi langai se masi lang pasina angang ji yam hayeng ban tawni adu tawni akoi economy yam effect tawi adu taradi ai khoi gi political ambition amaji phangda ya de haina khalak pasiga tranquility nang sai jasna panbi ba si kairak pasigi khallani simadi nagai chinau sinam tang khanda ni hai tare ngasi ki panelists si hanju yam yaubiri with due regards to sentiments and ideas others I khoi jing arang khoi ki naga mother association la mai paw le re I khoi si kedo la ino maram mam lai ba ngasai ki yamna exclusive ba I khoi ki toy ba I ki toy ba hai ba si yarak ta ba gi level ma hu yauk sale ba masi I khoi na de climax ma lai bu ji climax se lag pa sina hu ji ki naga mother sing ji tangai phadana khoi ki manipur gi pam ni kai no moi first hand information ma paper de na ta ba news de na ta ba la ga khangning ba wafam du ne ba adu ara ga di I khoi na lak sining ba se ethnic propositions India da ngasi phawda ethnic line the state of the symbolity ko hauji phawda same gi bisi makhal ani khang maro ne pan bi ai mayam di le adu ani khang pan bi ai amana linguistic state adu su yaro ani am kana 946 47 48 52 bauji yaro hai 53 da ko ge kaino da andhra pradesh da chara hen ba leader ma si ru ba gi andhra pradesh 53 da state on sem bi rak pane ba hai ba di linguistic state nga tani ha ba kari gi no ha India da ani khang ni le se state sem ba si language sem ba ai ani shubha the administrative ground sem ba hai ba ada hauji lai ba khoi nagai chinau singna tangkul singna talai ba politics ki mawong ase administrative convenience ki beyond the chat khiba am yaw re ba kari gi no ethnic exclusivity am la e khudam moina kef ki law ji uji yani de am kan tong na tra kef ki law ji la kan effect to du ji mitai ga na te du khongsai ga na te tangkul ga na te ba sigi de di la ka da influx ki population ji karam haina content da ga ji ilp issue ji mitai ga tang issue na te ba maji manipur da khundare ba issue ama mipum khuni ma issue amani ba adu era di ai khoi na mi community mi ang sentiments you respect chap chana tawna ethnic propositions je hujik se within the naga da kai ri ha ba kai no jana se SC jamir gi pan bese veteran politicians in high is open the haigala bane ba kai no the ethnic propositions is feasible way ram dre ha bese kai no ha di masi naga gi na to tangkuli it sa koina kai ta koina masi gi sentiment do koina chai ba amta na chadi sumna the gi proposition itself is feasible way ta bi poram lai ba kai no the manipur tanagira tanaroga protest di lai dana huje yadi hai di hairi ba modi na hanga asu hangaktra ju yadi hai di clear ne ba masi di wari sanadra ju pau digi video digi loi moi khangang mani ba masi 2001 da su lai gre mi si mina thoki bu su lai gre aduna takpadi ethnic propositions e Europe ta test tau ki bada yamna crime kyam thoki Rwanda da Okay. Hutu ga Tutsi ga khana bada mi lak manga hen si hairi lak manga de lak tara hairi adu erga di ai khona hairi na Manipur da hoju ozana 371 si phukat pi ko adu ju yam phajaba akoi ge federal Manipur ge miyam jina federalism bu nukshi bagi respect obagi adu gi intention du lai badro ngasi kanam da rally chate wari bahari ba akoi tribal gi lamda koi ta da biya dena hoju phodi rally kanam chate kanam laudi hai ba kai no respect ama integrity ni ngak na ri ba kai no community aspirations da koi respect taw ne aina tension la buda akoi oja jing sa aina sum introductory wari sa sana buda ojana su tangkhulong se was official oi birami hai ado 1947 gi November da MDU da pangtho ki ba mifam asida 1947 gi MDU da pangtho ki mifam asida kai doge ha ga da tangkhulong ne mizo ne Khongshai ne loni yaro ga organization mapan yaw adu da kai doge Manipur gi integrity se woi ngami na si adu ga ne Manipur gi chingi mi sing se democratic process se phajana moi representation PC haina aduna 18 seat si chingi khami ne adrei de mo lai haiba mayam economy da thabak taw mayam gi mi anim su khanji hai ne ba maitei pangle ahum mam ju thamji hai ne ba tam gi na kuntha thamji hai da na 53 zila ki ne ba haizabadi Manipur da India da yaudring da ai khoi federal principle ji dum lai jeram ba adu da a dai hona amasung former speaker first speaker of Manipur TC Tiang kamna Manipur na India da merger tawbaji yaning di na mo open da hairami ne adu eraga di housing haining di 1947 amasung 50 matung phau sida
ai khoi India de yaudring ei matam si boda naga gi entire mobilization Manipur gi oro khidabane ko na theng na yoro khibane adu hojik phare yoro khrasu yare yoro pasu reality me ko chen badi yaroi tawbodabu masire lai of the ethnic proposition say it is very dangerous, it is a time bomb tickling which one has to diffuse other community khuding mak se yam humble oiba maungda sincere oiba maungda nga sai na haije khundari bagi maungduradi hoji naga gi memong komai yek tuino imphal su naga lei bisempur su lei yari potu su lei ade khopum da su si gi mayam si kamai yek tuino so probably si gi geopolitical dream ma ge ethnic line da lak pu se masi kitang yamna luba perform ma oi ethnic line da geopolitical gi aspiration dream ma lak pasi aduga masi koi di loi khena bani na tongana legi habadu hojik leri ba koi gi kundari ba mong haida leminari ba mong sidai da habitation haida re ko habitation gi mong dani leri si Manipur da su aduga elsewhere in India si mong da leina bani na koi gi separate administration ama people aduga as far as separate koi gi separate administration gi matang do jang setup gi bada koi loi khenai chakcha yuthak loi na ma khenai adigi koi gi even language khenai culture khenai and even administration bo khenai habi wafum system biri administration british ki matam dagi horaga chingi tongana to biram matam pa ki tongana to biram ba madu ki divide and policy ki legacy do ko India da yor matung da su ko article 371C gi format ta hai batare as far as yam phajabani article 371C se ngasai gi hai ribe differences ma'am culture ma'am do defend on protect on the hapchen biram ba do ki yam phajaba article am kani 371C for Manipur adu hai ribe 371C Manipur article asimangna koi protection ki tamang thamba sana ngasi di sai ojan su tabi ba koi ki tongan be administration ama lai jai happy of se lai si tongan be administration la li 371C sina su am chau maramam oi ri na 371C itself asina Manipur be divide to hun bata duga ngasi ki situation asi lak pada am chau maramam oi ra sini uja Ramthing lak ja machine divide to gi British na divide pro a has the idea ning de karimram no ara Manipur gi administration che Infal ki administration je Kanglei Park sida ne ba akui ching de di yaw de ba ko ching de di Manipur gi ning thoksina pramanda Kohima pramanda Silchar ja kya ba kan marak ta naga gi khunchina disturb tawre di mudu bu lanta bu den ne duga penalty pi ba mudu ta ne ba ma gi suzerainty di lai de ba ko aduna British na law kan da British na kerno chingi makhai se British district hayaba Manipur haide British district hayaba aduga Infal sida Manipur hayab neba Manipur se krai dik lakra ka Bengali amana purak ne ba ko nang se Kanglei Park thol no Manipur hay thol se Manipur gi artha ji sini sini hai da tawra ga themba ga lo tho da kau tho khib ne ba hojik Manipur hayab se aduna han digi Pridi akana Manipur ki raja sina ching the administration tau dabni na Pridi sing na lab kan su makhoi ba tongan administration tau ya ba ko aduga Pridi na administration ching the tau se kari am the su shopi de judgment judiciary tau bi de village administration tau bi de ko only tax collection ka ne ba tax collection have the Pridi na amra magi lando mana magi praja sing ne habi mong da tax khak ta lo ne atop kari am su tau bi de ba ko adu gumna hojik ti sai ekoi ani phajana habi gre hairi bakhai do democratic principle ki makha da lak ne ba democratic principle da lak ne ethnic se India se British na kolam me British ki mamang da Mongol sing na kolam me Mongol sing lak trige Hindu ki sha kyan palam me ko adu erdi hayeng British na chalam dai da thadok bu kan di state se ethnic tongan mene adu se ko punchil se na punchil ne ba India da punchil ne ba hoji akhoi sisu naga sing su India de thokhrage ha na te ba maiti nang India ga leimina hawro ko ai chakrage ko ai di tongan pan ga ha ba na te ba hoji ti ethnic kha tongan mini na ai ge administration chi ethnic line da na te ko ai gi di economy adage custom culture adaga madu mayam do ai gi na kha tongan le ai di kha sonje ye sonja ba kangbu madu ai sel tribe sing se misi tongan na lai khrage hai bi wa ne ba ai ethnic tongan le naga tongan khra meti tongan khra khongjai pangan tongan khra ma khoi thamlam ma ge chak khrage hai de ba ko aduna
innik line da nate hojikti create tawribisidi administration village administration na habni ko na habse village administration yam thin tonga leba india gi administration yaw de ba khoi da hojik phau ju india gi administration chang de ba ko aduna administration tonga le economy akhodi ching ko tharaga u yal laga shifting cultivation du na hingi ne ba ko aduna du su tonga le aduga religion su tonga le adu tonga ma khak ngai hera ba do muduna akhoi fund tonga na lauraga akhoi isana administration tawraga isana finance tawraga di hela phagdra habigi madugi line da nsn im na su madugi line da khallaga madu tawjabagi wadne ba okay ai oja thomas ta lakchage oja kari wahum tamni hoji oja ramthingi wahum duda hoi di akoi na taliba demand si akoi sothana le hoba kangu ni aduna akoi tongan leijagi habigi demand ni similar line du so adum akoi tongan ba proof amra so adum talku ya bo hum ne duga ngasai article 371 si na hariba mayam si protect tawna ba amadi masi empower tawna ba develop tawna gi damta di already leisure mini but because of 371 si sana matam sang na sum lakpagi matung da akoi se tongan leirabani na akoi tongan ba to khai ba ma akoi gi administration ba leibana pharani habi wakalo lakpagi mami ta dori bra ujam so takpire ujar ramthing na sai takpi da koi buddhist ki matam da koi tongan leirami habi wahum ma si gi narrative am historical narrative am yam kan hojika cha dum mayam so hainari ujagi on digari wahum thamin dai chume british Raj Nepali ngai da koi kaino se chingi sidi tasing namak administration si tonga na leirame ba ko masidi akhoi na seng na masi khangge hairabadi kaino da akhoi Manipur gi ningtho Budhachandra na merger agreement na pitho im lamdo madu pitho im lamdo de lamdu di khajiting subna tagi lising tari khatung pitho ame ba okay kaino da 700 khaktang square mile si amagi apun ma Manipur gi lamni haina pitho ame kaino ni masi kaino ne ba ko aduda akhoi madu masi gi em ta haiji ba ko aduda masigi wafam sigumba sida nei na bada akhoi sum matam si lela ga lei badidi angasi akhoi apun bugi saktam haibagi kaino sida lakpanga maroi ba aduna aina haining sidi hoji ko jana hairi bi loi chumi chingmi chingdi akhoi khet na bune tamga chinga khet na badi mayam lei aduga kaino education da haira basu yam khet nai economic level da yenga basu khet nai aduga society as a whole oina yengba matam da su khet nai khet na ba kaya lei adubu aini question to ninge madi hoji Manipur da lei ri ba phurup si kuntra hilaba phurup sing sina akhoi su tungan bani akhoi su tungan le haina loi namak se akhoi tungan na loi le ri ge haira ko tare badi akhoi Manipur si kari oi ga degi masi ngasi gi mi role sina khanpham tu e sine ai wakhan de adu nama smaina akhoi gi khet nama mayam si thiba saruk tadi akhoi gi punsin na bagi ya ba kari leibagi haibudu thirga aduda nungaina le hobuna kari kai aduna hoji ojana harmi ba 3 article 371 c gi masina maram oiduna koi Manipur da hojek che koi separate administration haibu wakhan ma thuklai habise masi aina ta sengna haining badi constitution da pirami ba hojeki constitution 371 c da pirami provision si koi Manipur sarkar na masi pangthuk ki okay example masigi 371 c gi makhara hill areas committee lay hill areas committee na ngasi sthapak kari pangthui as far as hill areas is concerned forest administration oiro village administration oiro aduga mineral resources ki oiro kari bu oiro masigi ching de sola kadoba any legislation si assembly da puthok pa matamda hill area committee gi clearance dakar oyeba adu ngasi phaude hill areas committee si leibra leitabra kam ta khangde adu na smaina namsin na thamdana maming da di leiba adu thabak ti pangthok ta ba masi mayam sina khoi gi pin da ba kaya su thoklak pane ba adu na masi article 371 c gi makha da le ri ma provision si phajana khoi state sarkar sina pangthok ki ba ta da badi ngasi khoi hainari ba ethnic line gi masi gi wakhal lun si thokla o hena khale ba adu na hoji chi su aina hairi du dinga sai masi da khoi hingmin na gi lambi da khoi gi masi da khoi gi apun ba saktam si su kai ra roi aduga khoi gi masi da mana si da palmi ba chi yamna nungai ba wafam amma masi article 371 c na mana kano gi taliba pandam di to promote unity between the people of the hills
and other areas of the state neba aduna sida to khai tabagi wari leiteba unity promote to ne aduga jingmi tammi nungsi na ba hingalak pagi pandam da masi shem khi bane ba constitutional protection ne ba aduna hoji ai ko komi hai sira na targa kaino UCM hai sira moina kholau lauraga masi 371C suja roi ko territorial council suja roi aduga autonomous council suja roi mi no propose to ba khuding jaroi haira badi kamaina koi punsin ba ngam ga dige ba okay aduna sida piri ba sidi Manipur integrity kai ge highway wafam leite na unity promote to si aduga strengthen to si ko ja em hai ge ba sida masida man si report to bagi di hosi phau da kanam da demand di to mati nati ba adubu masida la iba kaino sing sidi hoji hainari ba mayam sine ba aduna masida khona hainingi jina hoji khoina apun ba saktam hairi ba se apun ba saktam hairi ba masi hoji prajana lauri ba kholau si apun ba saktam kai ba yaro sine ba adu masida apun ba saktam hai ba chi territorial apun ba saktam la ai khoi society gi apun ba saktam sira masida khona pami ba si ai hangninge ba mayam da aduna oneness, integrity in every sense, in any sense. Not only in territorial integrity, but also in our society. Masida koi apun ba saktam si ngasi di koi gi apun ba gi saktam nungsi na bi saktam si kai de ba. Territorial boundary khakta kai da bi wani. Koi nungsi na bi gi kaino di saktam di kai de na lo ba ya. Should be saktam je kai de ha bi gi yam so example ning example di tongan chari ge ha bu du. Ha tongan koi chari ge imung si khandarak pa sidi mut mana rak patawi gi koi imung khairak pani adu mi nungsi na imung amada le bu di khaino ha bu di chei cha doi ne ba hoji ngoi koi na tongan chari ge ha bu di koi mut mana dre nungsi na bi saktam du kai ra bani adu hoji territory khakta gi hairoi se ba ima iben singna adu ga ate ji sangstan mayam sing sina adu na hoji pen da bali ri ba koi kuki singa naga singa chine nau sing ji kamai to da moi sibu thamoi du da punsin ba mu pusila pangam ga di habi wakhal lunda koi movement to si lam khakta nungsi ga chingda leiba mi sing si nungsi da di kadai gi pun ba saktam lakani okay ching nungsi ga chingda leiba mi ching mi nungsi ga di yaro yam phajaw wakhal thambir se ojan no ri lakse ojan ni ma ki wakhum su tabira bani aduna sigi point sida adi moroina khoi gi gasai merger gi matam da 700 square mile aduga khara mana 7000 square mile ga so high biri ke generous hobe male dum bakangu duna from the same communities hatare hill communities dagi 7000 e bakangu sadum lai writer khasa dum thena jare 700 yamna conservative oi bakangu male 700 square mile gatani koi gi ningthauna sign to matam da merger yaw khri chega sum historical narrative am jam kan tholei ai ojada adu gi clear to bi tanja pijage kari hom thamin Hojik ai khamba si round si clarification ki pina de ya do man de kai de khitang apoi gi unfound claim kha tawre khudam moina har kan da hojik si ai oja ramthing du khitang ai khitang hapsin jigi hai bi clarification masi yan hambada ningthau palingai any khunai da ko miyam du ga ningthau ga si democratic relation amta leiti simadi tam da su leite ching da su leite ado ningthau hai ba simak tu personal oiba rule amane ba dynastic rule ne ba aduna bo hojik si party kharana dynastic rule to ko yadri sine aduna number 1 da koina khangbi ge doi si khangmi na ba yadri si masi amona hainer gum si sini ningthau palingai matam da chingda dang olami tamda di olam de haibagi wafam kaim leite ningthau ji yamna benevolent oba minung si chawba ningthau ju lei ningthau ji yamna military oba su lei ningthau ji tax kom ba yam thoi oba ningthau ju lei ningthau ji tax kom da bu lei adu tax si mata na ji clarification number 1 in pining base British na palak pa matam da hill area gi tax lo baji British na paishin ki ningthau ji gi responsibilities in a kai doge na cultural domain na tham ki aduna ningthau ji hill amasung valley gi matang da culture gi any performance of the ningthau da kai restriction piram deba British na Manipur ji paishil matung da ani shubada hoje British na parak pa matam da ching sing ji yam olam mi hai baje oja sing pabirang ni lambu jan institution am le rami ko lambu jai de kana no de hujikani amin gumba ko gi officers ineba haibdi lam gi tax ko machali je makoi na paisa ja adugum mate British ki marum da khomi madudi ka da corruption habe agency ja doi tholok pani na ko huji po nei nari bane haizening badi hill amasung valley ani gi marak ta leba misunderstanding se British ne yamna phaba hill gi dam da tawrami aduga ningthau ne yam phataba tawrami haina loba historiography ji akoi yamna isha na isha bu democratic principles khangna nei na da historiography ma ta ga ne aduna colonialism yam thi phai adu aikoi khunai da lerma mari duna phati haibugum bo tarakane ba aduna colonialism must be condemned okay ani shubada ngasai ge lambu ge institution tholak khibasida
hill the corruption gi kanoji institution ji pajana mara chet ki haibse historian sing professor gangume gi ding view professor landeline ding view masi lo yawe haizening is aina ko thoin tawjari ni minority community dagi iramba historian sing sine aina pamjari kari gino de si ekoi relevant oyeba aina haizening badi history je ekoi ge convenience interpret tawgum se aduna colonialism justify tawsalakani badordi aina hujik se naga gi politics na tragana community ma politics tawna bo hona bada colonialism british amdi phai haigalak pai mom lakane adu oragadi colonialism history jadom yai haibiro adu di kanam hainadi kari no de mi khudme liberation pamining tam pami lauri natro adu di khoi democracy was ojaw myam na haibiri ko aduna sima ani shubada hujisi internet viral oibani masigi 700 square kilometer and 7000 square kilometer masi yamthi unfounded ai sam 1949 lai ba mi mani aduga masigi documents e ko yam sathina akoi archival source ge ju yengjarabani documents in online available yamthi no oigrani hujisi merger agreement of Manipur ai se 21st September 1949 Shillong da tobi agreement asida territory ki size am ta pandi tawbadabu Manipur ki Constitution Act 1947 haibadi chahi ani mamang da iba constitution tu di Manipur ki area se mani India ki land survey koi ki matam mamang ki census da yawa census haibadi Manipur da Pemberton line le me hana ade 762 da koi ki East India Company na palinge da koi ki Manipur ki ningthau ki defense treaty lai asumna to treaty ge recognition se lai adu treaty politics ai yong tong di kai no ati masom da changjil ro ga akoi yamna chauvinistic oi ba akoi ki yamna politics se dominant oi ba do na tholok khane ba adu ki politics sang de bida ai khoi na lam asuk tang yaw gi bani lam asuk tang yaw da bani haiba lo ki kaw se ba number 1 hauji ki lam gi size ma di oja yam yaraga di angtang oja research tang to bi ko online da Facebook da thagalak pra thaja taraga di oja khoi problem lakani document number pubiro adu khoi nei namini si adu kana khoi yabe kai no di professor gangume masa magsi sigi merger gi problem sida merger is legally invalid oi ma masa soi tormine 1993 gi October gi tang kunthra amasung kunthra ma thoida em khoi gi Manipur da GMO la phangju mi pham ma da professor gangume masa ma yauna hai ri agreement si legally invalid oi constitutional oi di hai ram bane ba adroi da lady wafum the community aspirations is 1993 swai bauda dum pulap chatmi na ba wafum si ui hari ba asima clarify tawra frankly so 700 or 7000 please let us know repeat it unless we really show the document because these documents are available online very much ado Facebook ki dia koi kitang arang tham gisi atopa ma dana sai ki kan hangbi ki ba 2003-4 da Sri Bo Bina Chief Minister oiring da Manipur ki ningthau ki konung asi state na lawsel ani na ma laki proposal ama masire sida kwai de han han protest owe ching dei tawre hunlung ki tang khula e adu kai gi lai no si adu ningthau na napu da phad na pund na olami haibi ki matang na tang ka khar le ra magasu masigi whole process the hill and valley ki relationship ti adum mi gi oiba relationship am lakhi after all we are all human beings aduga khoi huji fijet ta manade chakcha da manade ga haji yamna oja thengak pai wari ne ba Hinduism lakching hauji androl chapiu sengmai chapiu phayeng chapiu akhoi gi sorata kai da oksi piri sini haiba masai gi aduna masai gi diet ki da akhoi politics to budi ya roi huji we are all same ai ngai sai gi ba akhoi ming lo tho lepsi kana kana no khang da bi ai aduna ai lakching mi sim akhoi doubt se clarify to mina frankly ai sentiment respect to je majra kaim tai ai arrogant oina kaim hygienic de kana sentiment hai bajri oja akhoi respect to godom ni cultural sensibilities oi khangmi na gadam ni majra ai na dunia dani ai na masing yamani hai politics to ni oi de tawda bu akhoi na history is convenient oi mo sum translate or season na gadi je communal tone and tenor yaure hai ba adere ka dorne akhoi je khanar koi chance am lai adu thok ta aduna mi na ju sanar tori ba de aduna ai na hojik sengdok sening ba ma ga lei I go ching the Yam Ware Tamdram no idea have say I could not think developmental perspective to Yangsi. Sing me Tamil to us ever. I go Tamde of this Kungi as a kennels man with the Yongo. Dust ma'am to Yongo. Traffic systems Yongo. I go out pay out month. Soon that they get topographical point of view, they get valley, the lay away and convenience and delay. The water would sing a light of may take a layer bomb to a pangal light of Karikan again. More interesting manner of Manila. Aduna lakchani mo hom sida aina ngasi yan anbon ai nangi di haija da bani adu ai any sen gi politics da aina kitang under any identity movement gi politics ai kitang critic tawning bam lai class questions ji moni yam satina sing na sanai sigi identity movement toba tam gi oigara hill gi oigara valley gi oigara mafam khuning bada prithvi gi ko makhoi na class dimension ji hato thame kai da wi aduga makhoi identity se mang da pukhala kane ba kari gi no de lai ba mayam gi wafam cham cham ba mi mang wafam adedi ngalaingak ti yawbang ngamdra mi myang wafam je pukal hande adu identity ni yom ga chale adana ina lakchening badi ching da wa ba tam da wa ba wa badi loi manang mani hunger will be same everywhere in Africa or in India or Manipur
ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯕꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯇꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ MLR Act ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MLR Act ꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1960ꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ 1960ꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ 371A 371C ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯔꯤꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯠ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯍꯤꯜ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯇꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩ 371C ꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯝꯕꯥꯏटिꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯀꯣꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ kandi akwai huji yam sang na chalure NSN IM gi su ko 70 years CNN akwai gi nagaman helure adedi Manipur gi su lalhobo myam lei akwai na khangi sini ching gi su tam gi su loi lei tawbadabu all of a sudden aina khanbada akwai ethnic line da yam chaluba iho myam je hoji ngaji halak pra ni khali maning da kadu halai no di ethnic solutions is feasible oiramdreba and Jamir gi point Naga Mothers Association in Lamba. Sipuna Machine, I think it is giving a chance. History is conditioning you. I could re-question Tawi. Why don't you give a chance to each other? Yes. Maybe we need to sit together. Okay, Hojiksu chance lady, solution lakpantri solution ki mamang sida koi aman amabu chance pino bagi tanjatu lori the bagi maram karna happening on the nobran taraf se prati amton jarke impact nis pe mein taanu lebi. Welcome back to the Manung Hunani 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hunani ngasi khanajar me basi Naga settlement final agreement lakpa matamda ethnic line the base toba makhal gi waroisin solution pubirkan umaram di Manipur gumba society si lamdam masi tongan ba furu mayam na punna khundamina ba aruga geographically yang taragasu amaga haidel cohabitation pulap laimina ba mayam ama yawri bani namaduna koi ethnic line the furup naiba mokhal gi solution lakpa targadi waroisin lakpa targadi amuk ke hena madu gi makha ta ba consequences mayam ama lathork pa yai lakpa yai madu laktanu ge tamakta hojik shu akoi community mayam sina amaga tatok ta chin tawna ba madu gi probably tatok ta chin tawna ba gi chance mali asai ozanu su tak pi ba break ki mamang da ozanu ina su tambi ki bozau mu su tambi ki akoi Naga Mothers Association Nagaland gi laktana koi Manipur gi Maira Pai Bi Singh amadi kokomi gi members sing wari chana dana let's give peace a chance koi shanti da chance ama pir ga shanti amta laihan je ha gi कोई आइडिया कोई मैसेज का पूरा लाम बस याम फजो हमने तो कोई नागालैंड की दी लाख रहे कोई मणिपुर की नागा सिंह दी नागालैंड की नागा सिंह दी मणिपुर लागे मेरा भाई वारी छना करे बट कोई मणिपुर की नागा सिंह सिन दी वजी भोग तो मसी की पीस के चांस हम फाउंड के दम कोई कम्युनिटी में हम की कंसल्टेशन का हौदे अदो हौदे ना कोई वारो बसु का नाम तो लेबदी नते अदो मयाम पामिसी मणिपुर से पीस पोरक्सी pieces macet tahangum si habi wahum doni aduna hojik shu akoi masen amaga tato jan to na bagi akoi let's give chance to one another hai bagi tanjam su leiri hai bagi wahum break mamang su jasena thambi kare uja ramthegi kari more devi dai misi peace ki sidi mayam na pam na pot ne ko kana su peace pam na di lei roi yes adubu hojik ki Nagaland ki lagpa Maira Pai Bi Singh unaba UCM su unaba Masidi akwai ethnic line da junction manate ethnic line da har di maite ga tangkhul su ethnic amatani ne maite ga Khongshai su amatani sorry amatani ne ethnic ti chamana ya ba anduna ethnic line question like ti da ethnic line has di mayanga akwai ga madu har di ethnic line challe adubu hojikti ethnic line sukna na te sidi aduga hanna India na pull-up in laga state to one kind of ethnic line the nateba all on economic the language krama adu the kind of pineba adune aduga langsai am ta shendok chigi ko 700 square kilometer have do adu de aishu archive the phange 700 square kilometer ne ikoi Manipur have si ko aduga MP handak ki MP handak kisi ki hek mamang ki
doctor kana hai ba MP amal leram do mana Dr. Maina. maina mana hill area competition buthando haina tawe ba parliament ni ko sijo parliament mana question hang ba question ad mathajille article number 3 article 3G machine lo tho machine ai khoi bu hill area committee na le halaga sum ot nei re machine kare ma gi thi de ai di phangdem do ma da ire hai di khabar do thoe ba adune muduna misi kum khra tribal ki tamakta shotha khra tribal sing ki tamakta hain leijab ex pau chatna hande ba kana chatna handri no ai bing di pai roi mudu ekoi chingi chief minister sing chu kya mu yawe ko adu ka tamgi chief minister almost all ne dum ka misi ki 6 kino hill area committee si operate taw hallo ai habs di ko aduna operate am to sta hande adune aduna hoji ki haijaning badi aikoi si indignate madubu politics si thai na digi gano jahi 70 80 lom chakhibadi gi tawra ibne aduga aikoi di independent tan mane aduba independent tan biranu hana indian ki prime minister na kyamuk na haibdigi indian prime minister na aduga general sipai ki general sing kyamuk na haibdigi mududi tawbi gno haibdigi muiwaga bagi Isaac Suga aduga hojigi pairiba mising siga sum tanarga phare India da ekoina to khaina chalashu China leiri China sina ekoi da pain ba honna rakni muduna misigi sarubudi haiduna khara tetharaga tawbni aduna ekoina ngangnari se underground ki politics ngangnari bine hojikse underground revolutionary ki politics ngangnari bine muduna nakoi su maite gi revolutionary konga ama leiri ne moreda Burma da ko aduna makhoi gi dusu makhoi da thorak makhoi na aikoi sida politics chumna sanadragdi makhoi amuga survive amuga hogalakani misida lahan kano parliament of India Rajya Sabha misida department related misigi report number 213 misida hai bise NSN na hekta ceasefire tawkhib digidi fighters inse revolutionary fighters inse tar handabni ko khrama budi 2% khakta lei re hojikti li langi se Manipur di 48% lei ri hojik su adubu hojik ki tauriba kino wangang na bisi yanadragdi amuka sar haigalakne ba NSN has that power that caliber aduna masi gi report sina hayaba committee sina parliament committee ni ko se India na karigino tabli tauriba adoga delay tauriba karigino masi thun loisilo natragadi haiba wahayam su yauri okay thu loisano gi damakta tarik October 28 da last date pidana wari sanakre breakthrough laikre hojikti final agreement lakata do ngaire madu ngairi bani madu marakta stakeholders sing wari sanabi ofna sing mayam dileri okay ai oja Thomas su lakchara bata hojiki hodi khena bam mayam derga supuna leibina bagi idea se lahan se haibane duga khogi sai oja Ramthing su tapi bata lalholup maro in NSN IM gi di khogi tongana nagasi koina leijagi haibagi wapam independence tan bani habi wapam ni adubu atoppa lalholup mayam badi khoi Manipur gi integrity ngak si Manipur se puna leibina se haibasu mai yoram dok sumale ai aduni hojik mayam na haina su khoi Manipur haiba identity ama leirabani na haiba identity se protect to se preserve to se bani masi kahin gum se happening asai ethnic ki wapam da su ethnic to hoi khoi racially yang targadi hoi jap manar baya khoi origin se same ethnic race है तर मधुके लांबो और बिया तो बुझती as far as communities are community तो आतो लाइक रमनी ना मधु के सेंस तने को नहीं साइ ethnic base तो बिगन है साइ community base ओइ बा solution पुबिर को है बनी मन मधु ना सो ऐसे closing remark होना मतम सुलो सेलेक्ट बनी ना उजा थॉमस तक हम थमी ai na haijaning bodi yo jana jano ni na haiba kai mo gi ching ga tam ga khet na bi wa kai tang palam ba do madu gi matang e ching du ning ba ma lei oi tam da su awa ba ko arai ba kaya lei gani adu or ba su ching gi chingmi singi awaba sidi example health sector de yengo angang kano ge lajing na bigi kano angang kano de khoi gi anna ba mayam lakwa matam da hospital leite
example ko aduga education sector da hairo government school amata function to bangamde adu jing da zooming cultivation da hinge bi mi sing du na kamai to da macha sing du kano si imphal na tharap ngam ga dige ba adu di moi macha mapa masai gi kano gi asa du manye adu education sector da fail oire education da yam sot thare health sector da yam na sot thari adu ga kano ga economic sector da yenga basu ngasi tamdala ibasidi out of 10% so oro 100 ta aduna ayam basina khang da na leida bane ba adu tasing na di mamang nge gi ching gi pang badu pang dire ba hojik ti makeup thok le ching mi sing su aduna moina sida leidi ba rims gumba afaba hospital ma pa me ko je kano gi jen hospital ma pa me adu ko education da har ga dm college gumba ma pa me ba GB Women College ma buka pa me ba hujik ching da yengo leiriba education institution si function oibra oida bara ba adu kanana adu dai macha bu tharu ga adu competitive exam pass tor kani haiba thajba kana lege ba sigum ma yam pen da ba mayam china ngasi ai khoi ji to kan tan wi wakhal lun do tholak pane na ma hai gi ba adu ani subada jai ngasai na hairi ba hujik ki 371 c gi masi constitutional safeguards na maram oidana koi da sida kano khana bigi kano ama room am lei semi habigi wakam da aina hajining badi uja masi leitabana masi later badi ngasi tribal haibasi su leiram da bai ai na khale habigi there is a question of majority and minority at every society even in the Indian society maduna masi gumbasi assimilation haiba malaiba cultural assimilation language assimilation identity assimilation hoji pramanda Tripura da li basi yungudana Tripura si tribal state ne du bunga si di moi kari to bangam ge ba assimilate to re dana sigum basi thok tana ba haina sarkar na to ram bai wani maduna masi hill valley divide to bigi wafam da thamam ba natte ba aduna accelerated economic growth ko masi lai min ban matta shemam bane hai masma to hairam okay ultimate objective se development hai tari hill areas ki tamta thambira bane apne okay closing remark when I uza noni dalak saki hill area ai matang se confusion kaim lene tia do ozai yam emotional oi ba ina su feel tawzai government for governance ki wafam do jan thangati bani masrai ja ikoi na panelist oi ba ikoi na paim de ya ki tabal lai ki ti ni khali government for governance is a very clear political message ojan pi se haibdi hospital laitaba education school laitaba haibdi it is very much the responsibility of the government adu da ding asai gi akoi ethnic polarization sina kai mai le no kai no the ethnic polarization works completely different pattern adu ozagi do ini yazening badi kai no da lairiba problems government school je uji valley da loi loi re uji government school amta uji functioning fazan tawbra haibdi yam chin ngai yam ni khatong le be adu almost 99% is not really doing well hai tare ne ko otherwise koi imphal city da su every college dm college or bai hoi aduna similar re akoi absenteeism je adum wangnari ba haiba tare ne government school aduna ai laksini sima akoi clear oina re development ki oja sima ri oja ai point do oina valid way yauzani yazani number 2 da hoji mlr ek ki matang jire ding asai gi ai ethnic divide to haiba argument mo te aina pije ki te adu aina haizening bade masigi law ase masina hill gi natural resources hill gi rights me am protect the way haina direct people argument se kitang lubam le ja kai you know the natural resources forest kai kai mayam se ayam bana government of india list yawe haiba aduna manipur gi hill valley gi ownership land ownership ta kiti khara ngaktung ase adu su dc gi permit dau ja di land je acquire to biya ba mortgage lo biya ba ai 30 years later di lam acquire to biya biching da adari hauji lakada ba maya mapan gi miyam ji lakan da di hauji akoi pau phange none da kai da mafam sing da train ji lakhi ba da gi akoi mapan mi sing sin na proxy buying to ba hoi koli ga na haina ba su lai ba adu ta di land da lai ba threat se tam da gi lak bo ram da biya ne khale so with this note I want to say community da ina sum thamjaning ba se akon mlr ga hare ga da binary sakat pai muta mlr ga se agoji nagaland 371 a level sina nagaland ni resource protect to ngam de no ji sound rei sidi adana ojaram thine su khambirang mani masi hare nga si round sim dei saitin okay yam tongan ba yam nungai ba khogi yam na cultural harmony ai ga tara ko social ethnic harmony ama sa ojana yabi ki nungai ojama yam thambirisi sumai to dang asi oja ahumna koi wari taundri sumai na koi society so koi Manipur pumbasu wari tauna targadi hujik su we still have chance we still have time matam do loi chakib natri matam leiri aruga settlement su lakato mayam wali matam hujik su koi mayam sigi line se da chamina targadi koi soidana
Manipur Sibus Kanja Hobada Yam Chauba, Matiam Ogan having no Tangasi Manu, Tramsi Matan Charles and Jargasi Tramsida, was that Thomas, was that Noni, Amadi, was Ramthing Hungyo, Tramsiba, Pikipa, of the Mapumpan Gitamtoza, Mukanatas Conductory, appreciate your joining. Masanasi Manu Tharmasi and Sakaram to be with the Canberra Puyagan, if we mail ID Impactive News at gmail.com, Natrako Facebook page, www.facebook.com/impactive Manipur, join to Viraga, comment on the feedback. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Le